Ole in zawa in chebele vek ole tun lai chu TikTok lama hiam video hi kan post kha ta YouTube lama pon hi se hai thil phat ka ron ti do na kepe chungchang ania tuna kan ti tur hi video kan en ho tur hi MP3 te Orido te Telenor Mytel sim card pali mang hian kepe hi siam vek thaya ma se kan siam na sim card alo thi emo alo net a om lawa signal a bawani kha chuan kepe kha account halo in log out thina alu le hi har sa em a code te lo chuan account alu thei si lawa chumi code ngai to lawa lu dan chu kan soi don ani chuan like te min lo pek sak ula subscribe te min lo pek sak ula follow te kha asirami ka min lo me sak vek don nia ti chuan kan soi tran ngal mai anga hi abik taking video ka siam chan hi kali miau lama kan u naw te tan kan siam sak do bi ka achan chu kali miau lama in mp3 thok khat lai khan thani nge thathum tha lai kha nge a signal om lo bo chara chara ke pe khalu thailo tam takan oman buai ni khatiang kha buaina om thina wang khan tun chu ai thil hi changkang to upgrade te ron om ve zela kha ke pe po hi ron upgrade a system hi an upgrade nei rei tuwa tu ni kum chan ve lai chu kum tir kum lai hol vel khan ron upgrade tang kha verification hi file to om ta ange chu on na ngai ta chumi chu kan on lo kha chana ti thai don chumi on dan chu kan zira don ni ti chuanin code mp3 ke pe kan lo siama mp3 signal lo bo po ni se code alo in log out pala ni chuan code kha an ron sian kher ngai lo khan ke pe account kha mo ilut thai to don ti na ni chu chuan ke pe kan lu tanga ma saber ke pe kan lu zo ve le ding lampang an hoi ta bera hin kan metang mai intia hian ta kan metanga ti chuanin a ron langa call tongin in da pon lo en me ula ta hian ke chu saping ka data fingerprint or face id ti omni face id kan metanga heti hian kan tianga chuanin login string a om ta payment string om ta login string ati om zia chu tu na ka sai zo tak chia login string hemi enge fingerprint mangin kan log enge account kha kan hong to do ni code number ngai to lovin khami asoi na khani chuan payment string ati om zia chu kepe atang poisa i transfer rengin ipa zuat number paruk me angai thini khami me angai to lo khan i fingerprint mangin i met zewanga poisa kha i thon chuak don ti na ni khami ti thai na ni payment hi kan ti masang login ni chu nakina kan ti don ya chan chu mp3 signal hi chang chuna oma chang chuna bo thina wangina bo lo oma tun video ka siam don po khan mp3 ron bo thu da wang khan payment kan ti masang payment kan lu tanga fingerprint payment an ti ta hei kan met lenga ti chuanin heta hian kan ke pe pa zuat kan met don ni chun ke pe pa zuat kan met tanga ke pe pa zuat kan me zo vele kan mp3 sim card ta khan message an ron thon don ni number paruk chumi message chu kan ziak lutang sms ron lutang kan ngak dewang video hi sei mai thaya lo ngak ula hei poimo lutuka signal hi bo thina wangin chuanin khati khan hei hi ron ni ta a message ron thon to a company in kan next le nga lang chu in thathiam em le ama sapera khan ka meta khati khan chuanin ka pa zot ka chu zo chia kha sms in ke pe number a khan message paruk an ron thona chu message paruk chu tu na ka zia mi hi ni ta 501834 hi ni chuan kan next sanga ti chuanin kan fingerprint kan met tuang kan fingerprint kan met che khatin a in verification che ta ni chuan tu na tang chuan he ka ke pe atang hian poisa ka thon rengin number ka me ngai to lo ti na ni chu ka fingerprint kan met zewa number hi met don nge fingerprint ti ron ziak menga screen a khan fingerprint kan metanga a in thon ngal don ta hen a ron soi ta ni ai verification a ron thai to ti kha ron soi ta a ti chuanin ke pe han kan lut lenga a thai to so a thai to kan be kanga ti chuan a chung zo kan tiang login string kan tiang login string tiom za chu na china masa ka soyang khan mp3 emo orido emo signal lo om si lo ke pe lu kan du si kan lut thai si lo sms thon
na tur code kha kan hmu thei si lo signal om tak si lo chon code ron thon ma se lang thei si lo o khami hak kan boina ber khani ta kalimio lama khan chu fingerprint in lock in ti hi kan metanga chuan kan ke pe pa zuat kan met liang kan ke pe pa zuat kan metanga kan met zo che tiang hin face verification ron langa step 1 step 2 step 3 om ta a 1 2 3 om ta hi kan click don in nuai start hi pol rong hi o chuan an nuai mi start a pol rong hi kan metanga continue hi kan met lenga ti chuan kan om chin enge abial ron langa mail scan na tur kha a hring rong in mailin an langa a sen kha chuna dik lo ti na ni a hring khana dik ti na ni a hring ve le khan tlemin in kut khain dan hla dewanga in om chin kha ben wai tle ma om lang deu tur khami chin khana ron thla la don ni a thai ma lo khain ti char charang a thai kha chuan ron lang mai anga a thai lo kha chuan try again ti vel kha ron zia kang o kan tiang tu na continue kan meta ti hian a thai lo ni remark in ti oma confound in ti oma remark kan met leng ala thai lo ni a thai chon helai a pola hian kan mail kha ron lang ngal do na ni khati khan a thai chiat ta hai ti hian kan mail kha ron lang thai ta ni ti chuan in confirm ti kan metanga ti chuan a in loading lenga tlem kan ngak dewang net hi chak vak lawa melo hrethiam ula chuan fingerprint a ron deal chenga I fingerprint kha I met liang voi khat khati hanai fingerprint in lock in ti hi ain on chiat ta ni khati khan ke pe hi kan siam to ti na ni khati khan he mp3 signal hi bo ma sela ke pe hi lo in lock awa mp3 signal lo bo ta sia lu ka du ta ni ke pe app ka metanga phone number ka zia ka nga kan next sanga ti chonin code thon na tura ron lang do na khami lang ma che khan fingerprint kha aron lang nga lang I fingerprint kai met zewanga account kha ama in an log in ngal don automatic in khati khan no ma se in va off ero kha chuan a thai don lawa kha in on anga ya in fa te emo in thian ten wan lo khoi danglam thaya kha in en ve zeu zeu kha ngai ni on nge off ti kha like le subscribe te mino pek sakula comment te mino pek sakula share te mino pek sak don ya mino follow thau don ya kalom du to ke